Tubashimira uburyo mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu, mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Tunyarukiye Kongo rero, muri Kongo ubu biri kuvuga ko mu gace ka Sakengo ubu ngubu haba hari umutuzo udasanzwe nyuma y'igihe kirekire humvikana imirwano. Mu yandi makuru kandi mu Burundi nuko hari kuvugwa ngo ishimutwa ridasanzwe cyangwa se ryo ku rwego rwo hejuru. Muraza gusobanukirwa ku buryo bwimbitse aya makuru. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire muri Kongo. Muri Kongo mu gihe imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo gise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. N'urugamba rero rukomeje guhuza izi mpande zombi, hari nako bamwe mu baturage bakomeza kugenda bahasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo bigakomeza kugenda byangirika mu buryo butandukanye. Mu gihe rero imirwano ikomeje ubu, noneho amakuru ari gutangazwa nuko ubu ngubu biri kuvugwa ko mu gace ka Sake haba hongeye kuboneka agahenge. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, biravuga ko muri iki gitondo cyo kuwa kane tariki 28 Werurwe umwaka wa 2024 umutuzo uteye ubwoba ngo wongeye kugaragara mu gace ka Sake, mu gihe ku munsi w'ejo hashize abaturage baho baramukiye mu mirwano ikaze yahuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC ndetse nabo bafatanyije kuruhangana n'uyu mutwe wa M23. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa, biravuga ko rero nubwo haramutse agahenge noneho, ariko amakuru atugeraho cyangwa se aturuka Kongo muri iki gitondo ngo nuko hari igisasu cyaturutse mu birindiro by'umutwe wa M23 ngo zimaze kugwa kimaze kugwa mu karere mu gace ka hafi y'ishuri ryisumbuye rya Muri. Cyakora ngo biravuga ko biri kuvuga ko ku bw'amahirwe ngo iki gisasu kikaba ngo nta muntu n'umwe kigeze gihitana cyangwa se nta n'umuntu n'umwe kigeze ntawe hasize ubuzima. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa rero, biravuga ko ejo hasize aribwo imirwano ikaze yasize ikimenyetso gikomeye, aho amakuru avuga ko ingabo za leta ya Kongo zagerageje gusatira zinyuze kuri agise ya Kimoka, Rutobogo ndetse na Kanze. FARDC ndetse yatangaje ko hari bamwe mu barwanyi ba M23 bafashwe nyuma ngo yo kotswa igitutu n'ingabo za Kongo FARDC. Ibyo bitero byaranzwe kandi no kwibasira abasivile, kuko ngo benshi bahitanywe n'ibisasu ingabo za Kongo FARDC zoherezaga mu baturage, mu gihe kandi ibisasu ngo byinshi byari byibasiye umudugudu wa Mubambiro ngo byahanuwe na M23. Raporo yerekana ko abantu ngo 3 bapfuye, abandi 3 ngo baza gukomerekera muri ibi bitero, ariko imibare ngo bivuga ko ishobora guhinduka bitewe n'uko ibintu bimeze. Ni mu gihe kandi abaturage baho ngo nabo bakomeje kuba maso, kuko ngo bafite ubwoba n'impungenge kuko hakomeza kubaho ihohoterwa ndetse ngo no kuraswaho, bityo bagasaba ko ngo habaho ingamba z'umutekano mu rwego rwo kurinda abasivile, mu gihe ngo hagikomeje ubushyamirane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC nabo bafatanyije guhangana n'uyu mutwe wa M23. Mu yandi makuru kandi mu Burundi nuko mu Burundi ubu haba harimo kuvugwa ngo gushimutwa kudasanzwe cyangwa se ku rwego rwo hejuru, nk'uko bikomeje gutangazwa, nk'uko amakuru ava mu Burundi akomeje kubivuga. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa, biravuga ko hari ishimutwa ry'abantu ngo riri ku murindi ukabije mu Burundi, ngo bakaburirwa irengero. Rero ngo ibi ngibi ngo bikaba bikomeje kugaragara ku rwego rwo hejuru. Nk'uko bikomeje kuvugwa rero, bivuga ko rero ishimutwa ry'abantu ubu ngubu ngo ryasubiye kwinjirwamo n'urwego rw'iperereza rya gisirikare ngo bitari bimenyerewe. Biravuga ko rero iryo perereza naryo ngo rikaba riyobowe cyangwa se riyobowe na Generali Elidefonse Habarurema. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa,
Bivuga ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 27 umwaka Werurwe umwaka w'ibihumbi 2024 hari umuturage ngo yitwa Bukuru Samuel yashimuswe n'abantu ngo bambaye impuzankano cyangwa se doko bambaye imyenda ya gisivile ngo bari bafise imodoka, bari bafise nyine ngo imbunda cyangwa se intwaro zo mu bwoko bwa pistoli ngo mu gisagara cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura, iruhande ry'ikigo cy'ishuri kizwi nka Ecole Internationale iri muri quartier Kinanira. Nk'uko rero bikomeje gutanga cyangwa se amakuru aturuka mu Burundi akomeje kubivugwa, biravuga ko abo bamufashe rero bose ngo nabo mu rwego rw'iperereza rya gisirikare FDNB, aho rero abababonye basobanuye ko ngo bashoboye kumenyamo ngo umusirikare umwe G2 Habonimana. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa, bivuga ko rero abangaba bakaba ngo bamutwaye cyangwa se bamutwaye aboshye ndetse bagenda ngo banamukubita ku buryo ngo bamukubita buyokango ndetse anaboroga cyane mu modoka y'ibiyongo cyangwa se y'ibirahure ngo bitabonana izwi nka voiture Toyota Hilux à vitre teinte ngo itagira ngo nibiyiranga. Gusa rero nk'uko amakuru aturuka mu Burundi akomeje kubivuga, avuga ko kugeza amaginga ya iyi saha ngo uwatwawe nyine doko nyine uyu watwawe biravuga ko umuryango we n'inshuti ngo bataramenya aho uyu nguyu yaba aherereye. Ubwo ndetse nyine bakanavuga ko bakakomeza kuvuga ko ngo bataramenya uyu uwabo ngo bataramenya aho afungiwe kugeza kuri uyu wa kane tariki ya 28 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2024. Gusa biravuga ko iryo pereza rya gisirikare riyobowe na Generali Ildefonse Habarurema ngo rizanye umurindi udasanzwe cyangwa se ukabije mu gukomeza ngo gushimuta ndetse mu gushimuta no gufata abantu ngo bakatwarwa ahantu hatazwi ndetse ngo hakanamenyekana bikaza kumenyekana kenshi ko bakaza kumenyekana bapfuye cyangwa se bakaza gutorwa abapfuye. Mu gihe kandi n'ubundi mu makuru yashyizwe ahagaragara mu gihe gishize yatangazaga ko mu ntara ya Muramvya hakomeje kuvugwa doko nyine hari amakuru yavugaga ko abaturage bari bahangayitse cyangwa se bafite impungenge z'uko bari bakomeje kugenda bakwa amafaranga, aho abarimu bakwaga amafaranga agera ku bihumbi 5 ndetse abayobozi babo bakarwa amafaranga agera ku bihumbi 10. Abo n'abari bari ku rwego rw'amashuri abanza, naho abari ku rwego rw'amashuri yisumbuyeho bavuga ko abarimu bakwaga amafaranga agera ku bihumbi 10, naho abayobozi bakakwa amafaranga agera ku bihumbi 20 y'amarundi. Ibi rero bikaba byari biteye impungenge ndetse ni mu gihe hari amakuru yavugaga ko abatayatanze bashyirwa ku nkeke ku buryo bashobora ngo kubuzwa uburenganzira ku rwego rw'uko bashobora no kwicwa. Ni mu gihe kandi ibi ngibi ngo byari birimo gukorwa n'abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD muri iyi ntara. Ni mu gihe kandi ibi ngibi ngo byakorwaga mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga yo kubaka ikibuga cy'umupira cyo muri iyi ntara. Ni mu gihe kandi amakuru yakomeje gushyirwa ahagaragara doko nyine amakuru aturuka mu Burundi avuga ko abatari mu ishyaka abadashyigikira ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD baba bakomeje guhangayikishwa cyangwa se no guhohoterwa kugeza ku rwego rw'uko bamwe muri bo bashobora kuvutswa ubuzima cyangwa se bashobora kwicwa. Ni mu gihe kandi hari amakuru yakomeje gutangazwa mu Burundi avuga ko hari amakuru y'umuyobozi w'intara yakomeje doko nyine yari yatangaje ko bamwe mu barimu bashobora kwicwa kubera ko ngo bari bakomeje gutanga amakuru bavuga ko umuyobozi w'intara ngo yaba anyuruza umutungo wa leta ndetse ngo akaba anarya ruswa. Abo barimu rero bakaba bari batangaje ko ngo
bamwe muri bo uyu muyobozi yari yatangaje ko bamwe muri bo bashobora kwicwa ndetse yaje kubitangaza ku mugaragaro. Kuri ubu rero abarimu n'ubundi bakomeje guterwa ubwoba n'ibi ngibi biri kuba, ndetse ngo kubera ko ibi bikorwa byo kwakwa amafaranga ngo bibabaho bibatunguye kuko bataba babanje kubimenyeshwa ndetse ngo babwirwe n'amakuru y'aho ayo mafaranga aba agomba kujyanwa. Mwe rero mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, turabasezeye mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka. Gusa kuri wewe utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, turagushishikariza gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukagezaho 5 kuri 5. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, n'amakuru aba yibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, n'amakuru kandi by'umwihariko yibanda ku yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, turagushimiye, ukomeze ugire impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka. Turabashimiye, mukomeze kugira amahoro. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.